Pozdrav ljudi, danas ćemo se voditi sa mojom sestrom. Šuti sestro. Dobro, ok, sad sam je level 3. Imamo 3 runde. Ko pobjedi te 3 runde, on je pobjednik. Ok, Ftima, nema cvrčanja, je li jasno? Žur, pijama party. Ftima, ja sam imao pijama party. Ftima, rekao sam nema cvrčanja. Nek se neko javi na telefon. Vuštica. Vuštica je. Nemoj mi stavljati vušticu. Vuštica. Ne, raketa. Kad te ja s raketom napumpam. Napumpaš gačice. Napugaj svoje pelene. Ćeš ti biti ovo? Evo ne. Ćeš ti biti ovo? Koja taktiku koristi? Ne, zborio na tvoga princa. I hajde. Ne. To! Tima snima! Ok, idemo sljedeću rundu. Ok, idemo sljedeću rundu. Ok, malo sačekamo. Hajde, Ftima. Neću. Ftima, moram snimam. Ok, idemo. Rakita. Što mi tu imamo? Nećemo će ove noći. Neće moći ove noći. Kao što kaže Sarban Gezbiel. Neće moći ove noći kao što kaže Serbian Gezbiel. Boro. Nećeš ti. Pekica u napadica. Nemoj taj napitak koristit. Sada ćemo postaviti malu curcu. Šta se slažeš, Ftima? Evo ti curca. Dobro. Evo ti i ptice. King protiv Dragana. King napada Dragana. Ali će zato more napadati. No, hajde. No, careful. Ok. Postavimo kućicu. Ok, sad je nos. Ok. No. Idemo. Napad. Kenina. Sada će ptice uništiti Kenina. Nije. Hoće pobijediti sam, ali ja moram reći.
Čekajte ljudi, ja moram WC. Evo me, došla sam. O, ne. Ok, sad čekamo. Idemo! Ok, 3, 4. Sad! Volguerija i princ. Princ će pogledati guzu od Volguerije, pa onda će se izguzirati. Sljedeće šta Fatima. A za malo da ti uništim. Sad će nam uništiti Kenana. Uništila ga je. Moći u noći. Što mi to vidimo? A šta je ovo tu? Idemo kačice. Uništi sam ti ješticu. Idemo. Ratnika. Ratnik protiv princa. Ko će pobjediti? Princ, naravno. Sada, baby, Buba Dragan. Buba Dragan, sakrijte skin kače pa i reći ne prvu Dragan da nije za mi Fatima, dobit ćeš ti X-Bow. Pokazat ću ti šta je X-Bow. To je opasna legida. To je opasna Fatima igračka, X-Bow. Evo ćeš ti meni Kenana, sad ću ja te Kenana izmasirat. Ok. Eto, izmasirao sam ti Kenana, da li ti se sviđa što sam... Sviđa mi se tvoja guza. Kaj tu je? No!